Friday. A ku ri na gig, I think a ku ri Friday. Yeah. So Bella, hambi u voni ku wanca ku ya toilet. Se a fika la ku tsakisa miri swi nga nawini. Okay. Ko wanca ka chema. Chema ku wanca u yi ku mina a ni nga ti tsakisi miri swi nga nawini. Ni wela boss lady. Loko va twa ku yini no vona la ku haka timbiwa. Va la ti bela kaya. Va ya ku nyisa. La nga fa mu shothela ku ne va la swi va nga famba ne o nyanda. U famba nga ri n'wana wa mfana laha huma ku xibedhlele a ngomeni o nyanda. A ku ve na nkelukelu laha mfundhisa Giyazo va nga vuya va ta endla life Yes. va tsimbetela mhani egimabedle hi Yeah. marito va ku mukhegulu a nga huma na swimbi ku na un'wana wa mutirhikulobye wa bajira a nga fika bye gagaxi a hlamusela timhaka ta swa ku bajira hi ku kombela swikhafuti ntirhweni Xitana le pula xikha xithava. va ri bajira hi ku kombela swakudya ntirhweni a nga longi leyi i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi. Iseta Mapola, mupupuri wa SM Visuals na SM Snapshot. Loko ni nga ri eka swidzidziharisi no tlanga ni le ka xiyanimoya laha ni ku pfunaka hi ku ku lunghisela vutomi bya wena bya marhandzu. Nkandziyiso wun'we hi nkarhi ni designer ti-CV ta xiyimo xa le henhla, ti-business cards to koka rinoko na ti-logo ta matimba. Ni kandziyisa na swinepe leswi u nga swi rhandzaka ku swi posta. Loko u lava ku pfuniwa kuma vuxokoxoko hi ku enela eka 069 733 7123 kumbe u rhumela rungula eka email ya smapola@gmail.com. hi le moyeni vhela seni Hi le moyeni wa yingisela. amkela Emoyeni. hi ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza. Right. Menemeneni. Emoyeni kutheleleni. Mi kha mi nga rivali ku xava swikipa. Yes. Hey, vudyela byi ta ka byi ri henhla hi Cape Town September next month ya Northwest University. Vele Northwest University loko ku ri u kona loyi a nga na singili a tlelaka handle ni nga fika before siku ni rhanga ndzi tsakisa miri mi amukela xifumo hi ta fika kwelene and then mi nga rivali loko mi lava ku xava leswi xavisiwaka swikipa majesi hinkwavo swi kona ti-price leti ta kwala a ni ti khomangi hi nhloko ti-price leti ta ni kanganyisa eka teko Sure. mhaka ya hisa All right. hi rhanga aka njojo ku za a nga va kona kwala vhiki leriwani ku hlamusela timhaka ta leswaku aka njojo walowa Shangani Gang a hi na mhaka ku wa yini ntiyiso wa mhaka wa vulavuliwa ne so mhaka leyiwani ve ri a ku ri na gigi la ve ri ndhawu liya Kwi. a 17 Rin. tolo Okay. se laha akani vhele a nga xava nchumu wuntshwa Eish. hi loko akani a kuma vuhakatimba byintshwa kweli tolo Tolo. Matolo kunene. akani Right. loko a kuma vuhakatimba byintshwa akani hi lava vo ngo famba va a guest house a hi leyo durha hi leyo va ku nyika xikhiya u hakela hi mali a ku tirhisi na michini Nga ku hi leyi na chava tlela ka yona. se yena u vone xibodana akani kasi i mhani wa muti u buku dlati matolo Va ri mahungu ndlela veri va ku vona khati tsema ya Francis Bart. Va n'wu- so aka njojo leswi nga hlangana xona a biwa u buwini hikuva a teki nsati wa munhu se leyo hlamusela timhaka leswaku n'wansati luya u huma kwini ke a Zimbabwe u huma Zimbabwe n'wansati luyani Xale kule ngopfu. so a ni swi twisisi ku akani u va na mabadi na hi pfuka tshikiwa xinhwanyatani lexiya Xa ka xa kwala ka Mswane swa julongo swa sweswiwani se a ni tivi ku akani o va na mabadi ke loko ku ri na lava pfunaka va gogole no mama va kota ku phahla hi lowu n'wana nga ri na xinyama a xi lava fundhisi xinyama xa akani xo lava mphahlo wa timbuti na tihuku na hinkwaswo Nyimpi ya ngwadle. so hi yona yaleyo se hi nga tivi ku hambila ya rape case yona hi heleli kwihi hi nga ri n'wina producer njhamu na Why a nga ri ku teni lawani? A ni u buwini. Famba njhani? Mara rape case leyi yi famba njhani? mara leswi o lumbetiwa leswi a xi mhani luya u n'wi lumbeta Va tsakisanini kumbe a va va tsakangi? tsakisanini va nyikani mdavazo ivi akani a tsandzeki ku hakela
ali va ri yena na eka 2 rand nga fiki mara xikolo ti tsakisini umaka le Father's Day a ku ri ku hiseni ku penga Mani mi bitter, the baby mama mi bitter. mara mi voni ya Father's Day No, the baby mama take a the bitter. Ani le n'wa nga khumbala sliku ve n'wa posti n'wana ku mi byela lava nga le kwihi. Yeah, n'wana luya Ray ni vona nga ku Yeah. loko na broko George Ray. na ni khumbeka Mali ta yi dya badala. Ilanga liyeza. ale thape akana ya mili thape ta akani u randa va manana lava ku va mbala ta na rokhonyana voni ina se fika kwala so ku vi na nyipi ya le yi nga humelela ti baby mama na ti Na baby dad. Ka khona kwa ku ri nyipi, ba baby mama a va phofula. no swi ti komba i nga ri ni ku rokoja u rokojiwa ivi xi producer n'wana swi ku siya u nga ha ri kahle Swina xivati. Xilonda xa mbilu. imagine u nga ha kuma na munhu wo karhi mara u na n'wana wa yena ndzinga yi Ene va fana. kuma ku va fana u swa ku ti baki ku ti baka O bala magoza ma yena ndlwini ya wena. yo Na makatla mo fana ma yena. u swi vona ku hi yena yena Tongo karhi loko kuma xibelele. ku ngi le ku hlayiseni a vutomi bya mina swi ndzi akani George And she da. akani George za hlayisa n'wana 7 years hinkwayo George nge hili. leta va ya kuma ku hawa yena Ena badi damane. And hi pfuka ku lumbetiwa liya i va kuma tiso kwa hi wa yena. Kwa un'wana munhu a nga tshama lumbeta Jojo hi n'wana. Jojo xana mbewu yi kona? xana mbewu yi kona ke Xana mbewu ya wena i mbewu leyinene? Ya byala swimilani swi kulaka? leswi aka misona loko xi n'wi dzika xi vuyisa post n'wana xiku George a nga endli ku ri na light wa tima wa ya tima mbewu yo ka yi nga ri kahleke xana xifaki xo va njhani so I think the baby mama guys the baby mama ti bitter imagine loko a kana sin'wana handla ku ta va ku ri njhani Ku ta ku ri phulani. ta twa ku halo wa switshamo swa pinki ku yellow boy Switshamo swi tivela ku no switshamo swa n'wanuna Ray. u tshama tswaliwa a ni u tswali nhwenu luya Va ku na switshamo swa- akalo tshama swa pinki loko va ku n'wi dya swa Swimila swa red. Mari hayi mchacha sa vavanuna. Ni mianya. so now guys ku vi na competition yi nga va kona ne Yes. loko competition yi va kona a ku ri ya mfundhisi ya Giyazi Yeah. laha vanhu vo tala va nga ve va complain va ku ti-influencer or vanhu lava nga na or the-content creator Yeah. or vanhu lava nga na Followers to tala, va nga va fanelaka va nga ngheneli hikuva va ta tekela lava va nga na ndlala a ni swi tivi ku why va swi teka so va swi vula xana hi mhaka ku vanhu lavawani va dumi ku va na mali na Betendlala vele. ku va na mali na vanhu vo twana ti-comment tala ti tsala ku vanhu a va tshikeli va yi nidaku mali liya ma vo Yeah. so vhele hi sweswo ke ivi sungula competition laha nga nghenelela mani magegeshi loko gagashi a nghena a tshama sofeni A ku hi yena kokwani hi vita Jawu. kokwani gagashi a swa ku va chavisiwa hemba na wena Sorry, mara A ku- loko kokwani. a ku hi yena Gagashi. kokwani gagashi Gagashi. se loko a tsala timhaka ta ku hi yena kokwani gagashi ku vi na vanhu va ku hambanahambana va nga fika va commenta Yeah. hi ku ka va nga tsakeli ku va n'wanuna wa munhu a nghenela competition liya kumbe munhu loyi a ti endlaka nga ri u na mali Yeah. a nghena competition ya ku wina 4,000 rand se laha ti-comment ti nga fika ti hala na hala na hala laha u nga commenta mani egi mabedle a hi vona ntsena ku na n'wana va ngo bajirawu i un'wana wa thicara u dyondza laha Thembisa a Phumulong High School Yeah. bajirawu Teacher. I Teacher teacher. Bajirao. Eh, so- Touchani screen. so ivi magege xi nga n'wi khomi kahle laya se ivi laha mani egi mabedle va nga fika va tsala post yo karhi ya vona Yes. va hlamula very mani A vo ngo hlamula a vo A vo nyika titsalela. vonelo ra vona hi competition ku va n'wanuna. ku hi twana leyi yo sungula yi rhangiku imagine u ri nuna wa muti u khuzela mfa wa 30 years and ha swi tiva ku ha Giyazi u na 30 years Okay. ku u ta wina mali ha tekiwani shem a hi na mona money and power Yeah. se laya swi vula ku a va ri ku nyadzeni Ka ka mfundhisi. magegeshi hi nge se tekwalaho a va ha gaja a va ha nyadza ka ta gagashi hi ku vete yini U ri na imagine u ri na n'wanuna. nuna
se va vula ku mhani luya luya wa lawyer Yes. u endla ka ntsana Ola. hi leswaku va ku khuzeka ivi tlhela va ngetela ku u kha u khuzela mfana wa 30 years lero mhani egimabedle va vabya va na ageism syndrome va na probleme na malembe hi lero va tekela munhu nhlokweni hi ku ya hi malembe lero loko swi a yo endla hi nuna wa vona papa Richete a nga na 65 wa malembe swi ri a va ta nghenela competition hi mhaka ukulu so hi mhaka lowu na 30 years swi wrong xana a swi fanelangi loko va nga tlhaveriwangi ku va ze va kombela ku tlhaveriwa ya loko ma ri kwalaho mhani egimabedle va tshama va tsala eka comment ya mfundhisi Hagiyazi ivi mfundhisi Hagiyazi va tlhela va nga va hlamuli no ni nga yi tsundzuki mara a yi ku posta kona yi ku Ndza birthday. munduku Ndzi kombela ku tlhaveriwa. so no va ni nga tivi ku ri vutlhavelo bya ku huma ka wanuna wa 30 years mhani egimabedle va byi lavake xana a va adirese-ni mfundhisi Hagiyazi se nga ri mhani mfundhisi Hagiyazi a va hlamulanga a va adirese vo straight a va adirese mfundhisi Hagiyazi straight ku mfundhisi Hagiyazi ni kombela mi ni tlhavela va comment ka hina ka comment ta vona Ka post ya mfundhisi. ivi mfundhisi va nga hlaveli Ignora? Va nga ignoreki sweswo swiwani va vuya hi bitterness round 2 Yes. bitter round 2 laha va kombisaka ku ri mufundhisi i xihlangi Hlangi. xa 30 years va sula marimi lava endla Nike Eish. loko mfundhisi va sula marimi lava ku ya tlhelo ka mhani egi se va tlhela vuya mhani egi va ku ngeti na vona papa Richete va kha va ku ahe i Hagiyazi la va n'wi tsala hi vito va ku ni nga luma gezi riveri ni panda milomo leyi ya wela le va la ku biwa hi ma-90s sweswiwani no la ku buka laha Loftus ma-90s versus mkhegulu a hi hlanganeni Loftus va panda minomo liya hi pam a ku vi na nkelukelu laha mfundhisi Hagiyazi va nga vuya va ta endla life yes va tsimbetela mhani egimabedle Ya. hi marito va ku mi nga ni toloveli mkhegula va ku mkhegulu a nga huma na swimbi mata swimbili a nga heta na swirhesa Mavona leswa kokwa 1000 mawata ku khegulu u huma na dikunwa din'wana loko dinga order i swimbi a nga huma na swimbi a huma a heta na masaka masaka i swirhezani a khakerelela loko swirhedzani swi tirheni lomu ko tani na la ni nga ta ka ni nga ku kombi swi kha swi tshovekela mara wa ni landzelela n'wana swi khwekela ma ngetela marito lama kumbe vo ma straight mfundhisi va kombisile va ta swirhedzani swi tshovekeli ku tshoveka malembe swa ku rhedza lana na lana na ku rhedza kun'wana hi nga ta ka hi nga ku vuli mara wa va landzelela mhani egimabedle ivi loko ya ri kwalaho Yeah. na magegeshi a nghena Yeah. a ya ka life na yena a tsimbetela hi marito yes a ku ri a ku bajirawo wena u sana 2 rand after loko wa teke movha na la u tshamaka kona ende wena la u tshama kona bajirawo loko no hindza movha mi ni wu bulusa ku yi ta wa yi ndla ka n'wina tiphupha titiyangi va ti tiyangi phu ni swi twa ku ya bajirawo ngheneliwini so a tlha ku yini a ku bajirawo a nga na nchumu i wa thicara ende vhele mathicara ma hola kun'wana kwala ma 15 to 16 17 18 kun'wana kwalaya a ku le ni nga na yena sweswiwani i mali ya wena ya lembe hinkwaro loko hlanganile leyi ni nga na yona ka akhawunti ya mina sweswiwani i mani bajirawo i dyonda I ti nga fa ni thicara. tsala comment n'wana ku that's why ni vi na degree ni dyondza xikolo hi ku a ni chava ku nghenela ti-competition okay sa ni nyadza lava nga lava nghenela nghena Laha- lava hinkwavo lava va nga nghenela competition va ha ti-degree na muendli wa competition swi vula ku na xikolo a nga dyondzangi ende swi ve wrong ngopfu because ku na un'wana wa mutirhikulobye wa bajira a nga kabye gagashi a hlamusa timhaka ta swa ku bajira hi ku kombela swikhafuti ntirhweni xi tala lepula xi kha xi tlhava veri bajira hi ku kombela swakudya ntirhweni a nga longi Eish. se lero mali leya hi mpela a faneke a nghenile bajirawo ma ende bajirawo bra mina n'wi tiva so a hi vajirawa ntsena loyi a nga ngheniwa hi magegeshi magegeshi u kombisile no mani egu ku na switolo leswi va swi tirhisaka switolo leswiyani vanhu va va support and all that ende switolo leswiya hi minkarhi yo tala vanhu lava va swi landzelerisaka swa switolo leswiyani ku kumeka ku veri a va dyondzangi xikolo se mara why ti-customer ta vona va nga tinyadzi ende na ti-customer ta vona to tala i vanhu lava nga na ma-30 years yes because a na anti-aging cream ko va leswi swo titshukisa hi mxikaxika 99 ivi va tlhela va vutisa ku hi ku mirhi swa glowisa ku glowi mani hi pfuka mi xavisa se lero loko hi ya tilweni ivi fika tilweni va ku vanhu lava nga tshuka swi nga ri na wini a va nge ngheni tilweni swi ri mhana va rhanga mahlweni hi ku hi vona hi yena mutirhisiwa
hi yena mutirhisiwa ya xikwamula mazenge Yes. i va swi tsakisa ku i Main-Glow Yes. phela matani because Eh. vanhu va nga swi sekisa swilo but va ku Main-Glow you know mutwa nga ri no I xikwamula mazenge. i xikwamula mazenge hi nga swi sekisi xikwamula xa tshama xi ri xikwamula Kwamla ita tshama xi ri xikwamula. yeah so mhana eki mabede mara va senda message wa ku kombela ku rivaleliwa va ku Mara gagashi leswiya- story shem mina a no ti hungasela Yeah. not very not intended to hurt anyone's feelings se mhani eki mabedle va ku a vo huwa Eh. a va nga zi va kwatisa munhu ma vona A va nga se lavi laha ku magegeshi na nga hlamula futhi a ku mhani eki mabedle va mahona va mhana mina kaya hina na n'wina a hi titanga Va ya mahona wena. n'wamalaji hayi mina Wena n'wamalaji va va dyondzisa hi swa tihomu. hayi swa swikwamula Hayi hina swa hi swi tivi swikwamula. so a hi swi tivi mhani eki mabedle na swi tiva swi nga endleka va fonini va kombeta ku ringesa ku va kombela ku khomeriwa vona a vo huwa Va ku ma baby. ivi va nga huwi kahle phela ku na ku huwa ivi u nga huwi kahle Kahle. Ne? Eh. Yeah. Ku na ku huwa i swin'wana swo ka swi nga huweki. se laya ene va nakona huwa ivi ka swi tlhava tijoku magegeshi ta ma- vona a ti nge va tlhavi tintangha ta vona va huna tintangha ta vona ti-jokes ta vona ti twisisiwa hi tintangha ta vona hina ku na ti-jokes ta ma-90s ti twisisiwa hi ma-90s ivi ta ma-2000 ti twisisiwa hi na ma-2000 se ma-70s na ma-80s a ma nga huwi na ma-90s ma-90s bya hlengela yeah so Yeah. a ku ri vudyela kasi wona le ka tatana given shondlani u dyela leri nge to yini okay mina ne ni na vudyela lebyinene na both given okay Swi nga endla kambe swi nga endla na wehe tlhaveriweni u nga nghenelangi competition. u Tlhaveriwile, a nghenangi. tlhaveriwile a ya dya na kata yesu va ni tlhaveli va ku hayi famba va ti khesa miri ku ti khesela hina hi swi tivi famba ti khesa miri ma vona ku va ri mutsoniwa wa Hi xikwembu kombela ku tlhaveriwa no ni vi ni teka ina ni ga a ka njojo ku haxa tiphilisi o mhaka liyani ne u tshomokini hi wani nyangwa za a redzi a ni u tshomoki hi ku boha nuna wa munhu se ku na muhisa n'wanyani ne yeah a ri ku trendeni laniwani veri u tivitana ku yena hosi nkuna alright yes yani Hi lava va khati liya? wa khati Lava va n'wanyani khati liya. a vhenda khale ne loko va kuma munhu woloye a va n'wi kerisa sweswiya se a ni twisisi ku leya khati ya hosi va yi kume kwihi hosi hosi xana mi nga va mi ri muvhenda se ku na vanhu va nga tsala fika va vula leswaku misa loyi u skemi vanhu Yeah. u dyi timali loko na ku advocate shongi michael na vona va tisa vumbhoni byin'wana va ku munhu loyi u ni skemi vo ma 5 point something mara xongi michael siku na laha nga n'wi skemiku va na mbilu ya kahle va ta khawula mara advocate xongi khomani xikireni u ta khawula hi mitsinyi kangani loko se tshinyana na hi vinyi va misava tihosi hi ta hanya kwihi mara mantwisisi u khoma ku se kwale hosi a nga hosi kona xana switandi ma swi kuma na hi ku swi nga endleka u waxa xitandi ivi u nga xi kumi u skema na hi hosi na vaakatiko u skema vaakatiko so kasi cause n'wina nga mi ri na vutivi byo karhi ne tihosi kasi to kuma mali muni kasi a ni xava mara to ku hola ta hola. a nga yo loyiwa loyi ne yo gadliwa eka gadliwa famba wa kuma mali famba wa skema Hi vanhu kombe vaakatiko va humela rivaleni va hi byela ku loko va apply switandi va swi kuma xana ke. a ku rhangi tihosi ti hi byela ku ti kuma mali muni hi ta kota ku vona ku swa boha swikweleti leswi na ku famba kha ku skema Imagine a famba khomiwa kuzi hi hosi. hosi swi vula ku tiko A- a rero swi kahle khomana. kahle va ku ave hosi mhinga yi tekeli munhu xitandi xa 500 rand Hey. Hey, ni huma ka minga wo ni nga tlhaveleli ngopfu hey so muisa luya loko skema ka vanhu a ni Yeah. sure ku himpela i hosi kumbe i hosi Wo ku khomela. nyika na kumbe wo Oh, khomela khomela. kumbe byaka papahulu va ha kurisa swihlangi hi va ku hama famba ngheni kwala swanta sweswi ku nga ri hosi no va hosi ku ri luya u famba kha babele ku ku na xiviju hi zota a leyi nga ri yo khomela leya khati yo xexa leya khati ya vuhosi leyi phela khati liya ni loko hi vona kahle u nga yinanangi u nga ri hi leyi nga rhanga yi xevha ka mhani egi mabedle ivi then yi tshoveka se ya kota ku straka yena Kwebeza yena saka alright loko ka ha tshoveka swo xeva ku na ku yivayiva ka ngoma ne ka beat ya a na ha ri kwala ka facebook na ku yi vona ya ku just now ni veni ku hatla a ku ri screenshot va nga se delete ivi loko na tshamini ni tlhela ni untexta ka WhatsApp Yeah. a senda voice note ivi mina loko ni yi share
I delete ni ku xiri ni tlhela ni posta a ni kombela a text ni ku hayi se hi vulavuli na manager ni kombela u delete voice note ku senda mani ku senda loyi a nga tsa DJ Saza original page okay okay twa u ri yin DJ yeah guys ntwa ku vava swinene I'm concerned kahle kahle loyi I Tshembo Mtenda yena manager ya xigaza xa ma2K ni hlale swi nga tsaliwa ni mi nga vuli ku a ni hlayi swona allegedly I'm one of those podcasters va swi kota ku hlaya an educated podcast hayi ndzi ka grade 9 mina so twana so a ni ri ka record label ya yena na chayi ni chaye ti beats yes as a producer ka record label laha yin'we ya kona yi nga tekiwa hi Bliss Boy 2 months back a ya endla nghoma hi yona yeah leyi nga richa 1 million views ngoma ya kona hi leya ya tshunela ne Eric Mbombi it's been a long time va nga ni hakeli for ngoma liya and nakana londa ni boha xitori yeah beat liya ni lo chaya ni nga tleli ku ni ta kota ku kuma ximalani nyana but at the end of the day a va ha lavi ku ni hakela mali ya mina ku ve va le ku endleni ka mali yo tala mara mina ni pfumala na gig va oma ku ni hakela just 2,100 rand loko yi ri 2,100 rand so katsa na ti-beat leti va nga busy to no sweswi cause ni endle ti-beat ta ku hlayanyana ka record label liya Yeah. va kha va chuza leti va lavaka tona yena manager a kha a ti counter ku u ta ni hakela so Yeah. guys I don't know what to do help me guys a mi xi na gaza Netflix a mi xi na Mgobos loyi a nga ya swikwembu a nga na swikwembu swi rhangele ku chayeliweni a mi xi na Ray Gaza Bosch a nga mention n'wena mention Ray Gaza Bosch yeah so ivi loko ni langute ku why say I delete mara ka delete ni funa musa ku aku why u delete message yo karisa ku I know se hi swilunghisini se no ni nga ti ku va swilunghisi hikuva nga hakeli ni kume njhani okay se hi mpela Bliss Boy kumbe manager Bliss Boy va yiva tinghoma na cause u vini un'wana a ndzi na video ya ngoma leya tshunela a ri na ti-lyrics ta xifanetani lexiwani va yeah ngoma kwa va xuti computer ma ta computer kona ni show computer leya misalo ya ni u yo siyela hi koko wa yena yi tile ku tirheni mara hi leya ya xikosi computer kona ya Jojo loko ku hindza movha makula ve yi tsaku bluetooth connected ya khale ku komba ku misalo why need 2,100 leya ku ri a ta kota ku xava screen no stress yes touch the screen kwalano Khoma screen. so now va vula ku manager swi ri yena a nga le ku tsandzeka ku hakela 2,100 mara se va va na tigigi Okay. xana ku nga va ku ri swona swi tiyisisa mhaka ya leswaku loko va ku swinyenyana swa tipapa ta ku fana swihaha swi va vula swona na hi ku la ku na black myth i vanghana va tshama swin'we and the black myth a yi khale va ku u yivi nghoma now va ku Bliss Boy kumbe manager u yivi beat se i yini lexi landzelaka xi nga ta yiviwaka va ta yiva studio tlakuliwa swipikara na timixara ya hey ku ta tika so misa luyana u le ku rileni but loko a heta ku rila after timinutes tintsongo swi tikomba nga ri va n'wi mara hi ku na wena a ku sendeli voice note why a nga ku byelangi swi swo helela ku okay ni kombela mi delete hi mhaka ku ni hakeriwini mintsengo ya mina kumbe swin'wana veto va ta future ka nghoma kumbe xani loko YouTube yi va holela what if va ta famba na hina gigi because loko mhlala ma swi vona ku na ndlala ya tigigi u na ndlala ya tigigi naswona loko ku ri swona a hi problem u na ndlala ya tigigi na muhumelerisi va kerini guys mi nga mind va nga humesi topic muhumelerisi swikere leswo swi nga tshoveka ka mhani egima bede swi tiri ndhawu ta ku hambanahambana swi tiri ka ndhawu to hambanahambana so now kombela ku va lanta vhiki leri taka ni lanta xesi tana wena khana laha because of the fuck hey huma mhakeni u ba huwa kweleyo bahuwa so now ni bisa kangani phone so now misalo yele so Yeah. black myth na Bliss Boy vukhamba swo va ngati na vo vafala va so loko manager se loko la ka post lelo ku ya postiwile ne ni voni manager Philanxiku u voni nani tingeni manager Philanxiku tani vonangi and the unhlevini lo manager oh ya Bliss Boy beta hi wena siku liyeza na wena va ku tela liyeza lakho touch Ilanga screen lakho. langa liyeza touch screen kwalano siku liyeza ku ri siku leri ri nga ku fikeli hi ku loko ri ku fikela ne
u ta ta tika jump ngopfu. u ta rila swona ni nga tivi ku manager yi nga twi hi mani ku yi hleviwini loko swi ta ku swi fana na yini re sweswi vanhu loko va ri ku trendeni ne vanhu hi ku loyi a ku zondaku loko ri na information u ta ni DM ku no munhu loyi a nga zi a ku byela so hi lebyi se u kuma sweswi vanhu ku va tshama va ri ku trendeni lavaya va ha ku trenda hi ri ku yiva risimu sweswi i beat ivi un'wanyana loyi a tivaka manager philani a nga fambisanaku na leswi a va nge le ku swi endleni so yiva wa va DM ku manager a kha mi hleva a dya a ri ku thotheni hi n'wina ti-shark bites a ri kumeka ku byela a ri kumeka byela hi n'wini so mi se la vhele loko a ni textini laha a ti ni tlhe ni dela na post liya se a ni mhaka ku mina a ni byeleteliwi na byeleteliwa mi ka na tlangi a ni endli sweswo Yeah. se ni nga delete ni ta yi delete loko se a ni hlamuseli xitori ku why yi fanele yi Ku endleke yini deletiwa lahaya? va n'wi hakelisi xinjhani ende hi lava na vutanzi yes so hi yo yaleyo keke se ku nghena kokwana cakwe na bela u voni masati na boss lady a ni yi vonini he muhumelerisi mi vona kokwana cakwe na bela a kwancauke na la commenta swo a hi le masofeni sweswiwani la mi hlayisa xitori ku endlekile lexi nga humelela le boti very a ku ri na gig I think a ku ri Friday ya so bela hambi u voni kokwana cakwe va ya toilet se a fika la ku tsakisa miri swi nga ri nawini Okay, kokwana swona cakwe hi yi le- cema kokwana cakwe yi ku mina a ni nge ti tsakisi miri swi nga ri nawini ni wela boss lady i loko va boss lady va kuma ku a bela a ri rete boti that's why ne loko laya loko va cheka picture va nga posta bela va ri yini lexixa a xi tsemekile xa mudyoka kan'we wa yena xi daku n'wala cause swi ti komba nga ri i n'wala wa kokwana cakwe ku nga haka laya loko va kha va lava ku twa ku ala ku ti tsakisa miri swi nga ri nawini So se when- bela se mana mhaka va hlasisa mhaka swa ku ri boss lady loko va twa ku yini no vona la ku haka timbiwa va la tibela kaya va ya ku nyisa mara la nga famba mu xothela kunene va lava va nga famba ne o nyanda u famba nga ri n'wana wa mfana la huma ku xibedhlele a ngomeni o nyanda so okay leswi mina ni nga swi twa bela na boss lady va swi vula ka live i ku bela u hlamusete xitori xo leti toilet le a ku na swo komba ku leyi i xihambukelo xa vavasati lexi i xihambukelo xa vavanuna se lava van'wanuna swi tikomba ingaku a va dakwi ngopfu loko va dakwi ngopfu va kombela ku mani bela ku a va pfulela xihambukelo se ivi a va pfulela xihambukelo va nghena se no because va suki njhani masofeni va ya toilet va nga daku va tsandze ku pfula rivati so a va dakwi va va miswara hembela na se u vula ku bela u lavi ku ti tsakisa emirini hi siva ra wena eish ya mara mhaka ya wrong hi liya yo lwa because voice note liya yi twandla straight hi ku siva ra wena va kha va ku a ni swi tivi ku i mani na mani mara va kha va ku n'wi tshikeni mani mani swimani mara n'wana no leliwi a nga leli n'wana na nkarhi wolowo mina ni tsundzuka rin'wana ra malembe muhumelerisi un'wana wa wasati ni n'wi tivaka mina a ni fonela navusiku ku na n'wansati laniwani ni ku va ta ni dlaya namuntlha ka ku lweliwa nsiha wa wanuna luya no mina ni twa nga ku hi swa mina okay a ni chuhini sorry it's not me mara a va ri ku lweleni ka n'wanuna ya hi lava va virisana na mati maketlele mara va ri kwala mara u fonele mina vusiku munhu wa ku a rile so n'wanuna wa lweliwa n'wanuna loko u lava va ka timba u swo leswi wa lweliwa so a na believe ku maybe na boss lady ne vo yo swi vona ku laha va ta toloveliwa ngopfu mara swi wrong mara ta khomiwa va bela xicacini xona ku caca xi kombisa mhaka leyo ku kokwani ncawukelo ka ku va n'wanuna ntsena la misaveni a bela xi ri one a xi ta tshama betha xi dlawa hi munyu o hemba because o hemba loko ku ri na nyimpi ne kurikuluweni munhu u vulavula xin'wana na xin'wana Yeah. lexi nga ta endla ku xi wina ma swi Yeah. u fanele ku ya loko va fika u boha mukulungwana luya u ta kaneta ku yini ku mara leswiya swo va ku magoza mambirhi va ene va lava ndhawu tangi laha mutini vo fika va ku gi va n'wi swotela wena bela va tova Eish, va ri la va kha va tova va kha va dija thanga se mini va ri ku swikirindele se mini ku ka vhiki leri hi nge le ka rona sweswiwani yes bela wa ha ri ku tsunga ku va hi ku biwa mlama maswaroda ish u vavisekile ya ya
se swi vula ku bela ku na nkarhi lowu a lume se a nga ha swi tivi ku fana a ba kumbe a ni wa hi vona ku skills za wena dyi munhu se va ra lume hi xikipa laka luma hi xikipa skills za wena loko ku tshika xikipa xa mina bela tshika xikipa xa mina bela hayi Se Ya, hi sweswo. ku ta dlayaniwa laniwani shem ha ku ta hi ta fa se loko mina ni langutisa kahle after ka sweswo hi tolo ra masiku ku vi na ku tlhaveliwa ka vanhu a hi tlhaveliwa swiyimo ku na xiyimo xa vumenamene ya xa sizwe xexo u kumile ntsengo wa 500 rand ivi ku ta Raymond Mdaka Gaza Bosha xiyimo xa mihi xiyimo xa wena ku ri yini kwala n'wana xa mani dyela hi laha u rhandzeka boti xiyimo xa vurhandzeki xa u rhandzeki u tlhaveriwile ntsengo wa 1500 i yini 1500 rand hi Xitsonga ni ta hlaya ka ti-comments i swa tsandza Xitsonga mi ni tsandzeka na 20 rand i makhumembirhi van'wana va ta ku 5 wa tipondo Eish, so ku na mhaka ya ku ri ku vi na video yin'wana kha yi trenda ya va ku Wisani yeah u yisi 50 rand or 100 rand a yisela vana va swimanimani hala ka 14 yeah se laha vanhu vo tala va nga fika va vutisa ku xana Wisani luya i mani Ku nga Wisani va- loko ka nga hlayiseni kwala ta mi bye xifumo Wisani luya a ku na un'wana handle ka Wisani Mgobozi yena nga yisa 50 rand ka baby mama yeah la kwihi a 14 again a wu vona video yin'wana kha yi trenda ya ku rhuketela ka un'wana hayi ku na n'wana eh a na swi loko na ha ri menemene a le ku tirheni ntirho a ni le ku tirheni ntirho nhwanyana loyi a hlamusela leswaku ri ku na Wisani loyi a tshamaka a kha yisa ti-50 rand na ti-100 rand ka vona a yisela vana swi tikomba nga nhwanyana loyi u nyimbini a xi yisa lexana mani swi tina ti vutisa ku why kasi vanhu vo tala loko se va nyimbini va tlhela va tswala hikuva swi vona ku munhu loyi a nga n'wi nyimbela n'wana hi bari swi tikomba laha ku a nga hlayisi n'wana ku ri swi lava ku u kota ku hlayisa wena a za ku yenga u nyimba loko se fene a hlayisa lexi a nga xi nyimbisa vavanuna vo tala tibari ngopfu ni baby mama na mina amen mara yokona baby mama yo kala drama mina ni hava mina wa swi tiva n'wana na drama mina Aish, a ni swi tivi mina a mina ni nga ku nyika n'wana u ta nyika loyi a nga ku nyika n'wana drama ni nga se rivala ne loko hi re papa ni voni Suku wa ha ri kwaloyo a ri ku hlamuleni xivuyini hi ku hlamula ku na u tsalile post laha a nga kombisa ku hi ku miyela ngopfu swa delerisa u ya deleriwa na hi vanhu lava tirhisaka Snapchat ku teka ti-picture a va hoxa sesi lava va damarheta ku dama kambe ne a foni ya u xaveliwa hi hina ni hayi lava hi lava ku teka ti-picture hi yo ya hina foni ya hina next week na hi buka i fa yi tirhisa hina i community phone yaleyo laha a kombisaka ku hayi ku va ndzi miyerile a swi vuli ku ni lo phuta na mtela na Ray Gaza Bosha loko hi ta hlangana ti ta tsemelelana na vona siku rin'we ta ku hlamula no bula vona mhani ku nga ha katembiwa ku dlaya u nga n'wi haka yi nga hetelela a room number 10 room number 10 u nga hayi hi nga lwi nomo ntsena u nge humi kahle a ni wa n'wi vona ku makwerule ku va byeni so guys ne Yeah. hi yeleyo menemene bya siku ne a ku ri byebyo bya ku vumenemene byi na tilevhele Yes. ku na va ti-500 ku na va bya le henhla hi dyelini mativa ne na sweswiwani ne na ri kahle la ni nga kona heyi wa ta thavangi khale xinyamalaleni xona vuya hi mhaka yo twela ku se ku na mafadeni a xi ye kwini kumbexani ku nga va ku ri exam na kwele primary u le ku tsakela ku tsandzeka xikambelo xa le xikarhi ka lembe ene xi ta famba dangu veri xa ku dzabeleni tavangi ku yima ngoma xa ku dzabeleni alright hi kha hi fambisa sweswo ni ku laha hi le ka timenemene ta ka Gaza mani kombe ku hlaya postin'wana before ni famba a ku ri Father's Day ni nhweni n'wanyani ne ve Valentine Maswanganyi a ku happy Father's Day ka papa wena wa vukambi byo lwela wo pefama swinukeni wo phoma na rihlakala dango